lishonile Mbukeli asikuvusele tindzabeni nalomuhla sitethula bukhoma e-Auckland Park e-SABC asibonge ukuthi ukhethe thine Mbukeli nati letihamba embili lomuhla. I formally opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Borgo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Pasha Magala. Indvuna yetemisebenzi yesive netakhiwo nqangi Dean McPherson ivulele esikhulu lesetulu e-Independent Development Trust Tebogo Malaka kanye nalokhulumela lenhlangano Pasha Magolane emacala. The room for engagement is there and the president continues to engage. Umbuso kuleli unelithemba lekuthi kutawugcina kuvunyelwane ngesinqumo lesitawuvuna wonke umuntu emkhathini waleli nelemelika. I'm happy to be in Orlando Pirates and I thank them to give me the opportunity. And let's say at the end of the season what I am able to do. Umqeqeshi we-Orlando Pirates Abdeslam Wado uthi ke enda tinguquko letinyenti eqenjini lelakhiwe nguJose Riviero. Indvuna yetemisebenzi yesive netakhiwo nqangi Dean McPherson ivulele sikhulu lesetulu e-Independent Development Trust Tebogo Malaka kanye nalokhulumela lenhlangano Pasha Magolane emacala. Lokhu kulandzela ukuthi letikhulu letimbili tibonakale ku-video lekusolakala ukuthi ke betetama kufumbathisa inzatheli kute ingaqhubeki ngeliphenyo lwayo ngamalaka. Malaka ubukene neliphenyo ngetenda ya 800 million wemarandi leyabese iyamiswa. McPherson uvulela amacala estation semaphoyisa saseKapa. Opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Borgo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Pasha Magolane, at the Cape Town Central Police Station. These allegations remain deeply disturbing. They, in my view, are not just a criminal act, but an assault on the institutional framework of government to provide services to the people of South Africa, especially in the social infrastructure space that the IDT is responsible for. Attempting to bribe a journalist to bury the truth is an attack not only on the free press, but on our democracy. It is an attempt to silence accountability, to undermine public confidence, and to shield corruption from exposure. Ladies and gentlemen, as I have said earlier, I've made it clear and will continue to do so in word and in action that the department and its entities are no longer a playground and safe haven for maladministration and corruption. Sikubutile Mbukeli ukuthi kulandzela inkohlakalo levunjululwe iDaily Maverick ingabe ke lisekhona yini lithemba lekuthi itawunqotshwa inkohlakalo kuleli uphendvule kanje. Inkohlakalo engeze iphele kwelilizwe ngoba inkohlakalo yenzwana ngabo baphezulu esipoliseni and nomthetho walapha uwanika amalungelo amaninzi abophula imithetho. Ngeke iphele inkohlakalo kwelilizwe Msase. Masikhohlwe konakele inkohlakalo ayisoze yaphela leSouth Africa nje inqubo makusasekhona imali ngobani ikhule lapha phezulu zenza qophelolo obukhwabaniso ngoba nakho zithemba ukuthi izona zinemali zizokhokha. Nangabe mhlambe inkohlakalo isahlula bona labo labasetulu basemagonyeni ematikweni ahlukahlukene ahulumende kusho kona kusiluhambo lokulwa nenkohlakalo lusalutse kakhulu. Mancane kakhulu amathuba ukuthi inkohlakalo yoke yehle lapha eNingizimu Afrika ngoba igameko zenkohlakalo zibikwa usuku nosuku futhi ziyakhuphuka nokuba zehle. Lona ngombono wembukeli iSABC ethe first bakudiphendvulela ngawo.
Umbuso kuleli unelithemba lekuthi kutawugcina kuvunyelwene ngesinqumo lesitawuvuna wonke umuntu emkhathini waleli nelemelika. Leto diphimiselo tenvuna ehhovisini lemengameli Khumbudzo Ntshabeni ngesikhathi ke ngakhuluma nebetindzaba ngetiphumo tekuhlangana kwembuso. Ntshabeni uthi mengameli Cyril Ramaphosa utibophelele kutfoleni isisombululo masinyane kutawugwema kulahleka kwemisebenti. Lokungahle kube imiphumela yalokwenyuswa kwenzela lekhokhwa nguleli uma lithengisela lemelika emikhiqido. Uthi ke tekuxhumana kuleli nelemelika solo tivulekile njengoba Ramaphosa nemlingani wakhe welemelika Donald Trump bakhulumile elicingweni ngalwesithathu ekseni. Is that the room for engagement is there, and the president continues to engage. And you'll recall that in May he led the delegation to Washington to open that room for negotiation. And it's from those that meeting, the working visit, that there was an assurance that as soon as we reach a deal, then there will be a review of the tariffs. And then, so there's nothing new in that. That's why, otherwise, if there was no prospect for a review, there would not be need for a continuous engagement. So we continue to engagement because there's always prospect for review. Amaqembu etepolitiki endalubito lwekuthi hulumende enabise balingani bakhe lahwebelana nabo emhlabeni nasolo ke asakhulumisana nemelika ekutheni akhokhiswe imali lengakhalisi nalithumela imikhiqido yalo lelive emelika. Lokhu kuta njengoba kutawuqala ekhathi kulamabili lomuhla kukhokha lo 30% emikhiqidweni lethunyelwa emelika. Mengameli Cyril Ramaphosa umemetele ukuthi ukhulumena mengameli wasemelika Donald Trump ngalesithathu lapho khona labaholi bavumelene ngekuthi batawuqhubeka nekukhulumisana itindzabeni letitsinza kuhwebelana emkhathini kwalamave omabili. Imali etokhokhelwa live lakuleli nalithumela imikhiqido yalo emelika ingulenya setulu kakhulu kumave laseningizimu eligadule leSahara. Kunekhathateka ukuthi kutawuthikameta kakhulu ukuthunyelwa kwemikhiqido lefana nezithelo, liwayini, insimbi nemkhakha wetetimoto. Le komiti lePhalamende libukene netekuhwebelana timboni nemigqugquzelo lithi likhathatekile ngoba imikhiqido lethunyelwa emelika ingalinganiselwa ku156 billion rand noma 8% wemikhiqido lethunyelwa live lakuleli mhlaba wonke. Sihlalele lekomiti Mzwandile Masina uthi lokwenyuswa kwalemali kutawenda ukuthi imikhiqido yakuleli ibite kakhulu lokutawenda ukuthi lehle lizinga lekufuneka kwayo. Emacembu etepolitiki nawo avakalise livi lawo kuloludzaba. Our government has scored own goals in this regard with the Rasool debacle, our former ambassador, as well as our breaking away from our non-aligned international relations policy when our government took Israel to the ICJ. The president must act. He must urgently convene an export risk mitigation forum, mobilize Treasury to protect jobs, deploy real trade diplomacy to de-escalate the crisis. But just as important, we must stop being overly dependent on a handful of trade partners. We are calling on the Department of Trade, Industry and Competition to engage with the US counterparts in advocating for South Africa's fair treatment under global trade agreements. Takhamuti taseJozi enuclear tithike titawuqhubeka nekwesekela lomfanyana lobonakale kuvideo atshelwa ukuthi abheme sidzakamiva. Lokhu kulandzela ukuthi unina walomfanyana nalasolwa nabo bavele kwesithathu enkantolo yesigodi yaseJozi ngelicala lekuhlukubeta umntwana nekwetama kubulala. Emaphoyisa amasipala lomkhulu weliJozi ende tinsolo letithi labasolwa bavumile ukuthi basebenzisa tidzakamiva nekuthi ke bayithwebula le video lesabalele. Libese ke liyahlehliswa lelicala. Uvele kancane enkantolo yesigodi yaseJozi unina walomfanyana nalasolwa nabo njengoba umbuso bewusabuka emakheli abo ngaphambi kwekufaka isicelo sebheyili. Kanzi ke takhamuti takulendzawo tithi abasunikwa ibheyili basolwa. It's really affected us. We are so shattered. And all we want now is justice for this child. And community, please come out in your numbers on the 18th of August. Letinye takhamuti tikholelwa ekutheni lomfanyana kufuthi avikelwe. As a mother, as a grandmother, I just felt like this is not right. As a community of I'm staying at Westbury. I just felt like I must come here to support. Leli cala ke litawubuyela enkantolo mhla til-18 kulenyanga lesetulu kwentela kufaka isicelo sebheyili.
Abakaniketwa ibheyili basolwa labalishumi nakubili labavele kafishane enkantolo lomuhla Ntsambama kanti lelicala lihlehliselwe kumhla til-14 kulenyanga leSetulo kwendela ukuthi kutholakale lohumushako kubhalwe imininingwane kanye nekumelwa ngemthetho bethweswe emacala ekweba kungena indzaweni ngalokungemthetho kanye nekwephula umthetho walabavela kulamanye emave libambela lekhomishana yemaphoyisa Dr. Zef Mkhwanazi lithi ke balishumi nesithupha kulabangemashumi lamathathu lababoshiwe lwesibili Mkhwanazi uthi bayingcenye yalabangemakhulu lasihlanu nemashumi lasihlanu yalababoshiwe kanti ke uthi laba lishumi nesithupha abakaveli enkantolo kuletinye masibiya entitolo Ingabathi ye-Afrika isalele emuva ekwakheni imikhakha lekhicitako kutawutfutfukisa kuthengiselana iyodwa Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma usanza ngena ukhethe kahle disekhona hlala nathi Njengoba sibungata inyanga yebantfu labasikati kulenyanga leSetulo sitawubuka inzima ledlalwa bantfu labasikati emikhakheni leyehlukene ikakhulukati kutemabhizinisi simeme zikhona ncatha longumuntu lomsikati losebentela kutfutfukisa emakhono nemabhizinisi ebantfu labafuna kuveta imisebenzi yabo batiwe kanti ke uvama kuba nemihlangano nebantfu labaletha lushintsho emimangweni welekelela insha ekucijeni emakhono ayo kude ite utfutfuka zikhona asikwemukele etindzabeni telimi Swati kule Ntsambama. Ngiyabonga. Zikhona ungasichazela kabantu ukuthi nje umqokwa ngekuveta emakhono ebantfu labasha labasikati kakhulukati labo labafuna kwenda emabhizinisi. Ingabe ke yini lekuququtelako ukuthi wende lokho? Okay, mina ngibuya apho ukuphuhlisa abantu besifazana ne ngakumbi ababa kwi-sector ye-beauty ne obuhle ngoba le sector lena yobuhle abantu bebeyijonge ngendlela ukuthi if wenza inwele wenza inzipho ukwibusiness lokwenza makeup ukwibusiness lokwenza ilokho into ezinqetshwayo nako konke lokho ibusiness lapha abantu abathi bayibukele phansi so iorganization yethu ithatha lezi zobuhle iyazi regulator ngizothi ngesilungu ukuzi regulator ne siba award sibaphuhlise so nje bengilapha nje manje it takes that industry leya sector yobuhle ukuthi silapha sobabini angithi nawe ukuze before ukuthi ufike la uzofunda indaba baqale bakuphephethe ubuso oqala ba-checkisha ukuthi ugqokeni ba-checkisha ukuthi uzohamba kanjani nako lonke that means that leya industry lena i-industry ebalekile and i-industry abantu abayibhekele ezansi so i-organization yethu ikhona ukuphuhlisa abantu aba-operator kule sector lena yobuhle ukuthi okay i-business yakho sizoyithatha singayenzi side hustle siyenze a main one you know so ishishini lokuthi siphuhlise uluntu lwethu it's an organization that we want to empower the youth and women operating in the beauty industry so abantu abakule sector yobuhle sikhona ngabe ngutiphi tindvo lekumele umuntu lomsikati nobe ke umuntu lomusha lekumele atende kude naye abe ingcenye yale miklamo yenu noma ke lemihlangano yetutfutfukisa emakhono ebantfu labasikati kuma business okay umuntu angasilandela sikhona ku social media ikhona entity esiqalile eSouth African Beauty Fashion Association ne if ukhona wenza business lakho kwezobuhle sicela ukuthi uze ukuthi uregisterishe ngoba sifuna ukuregulate yona le industry lena yobuhle so if unayo ibusiness yakho seyikhona ungasilandela kuma social media network ku Instagram ngoba isakhono lesi sakho so unaso but abanye banesakhono kodwa abana certificate abanye banesakhono kodwa zange bakhe bathi bathola ama awards so lento sizisayo sizisa i-summit sizisa ama-awards sizisa i-regulation kwi-beauty industry kukubamba nje emlonyeni kancane njengoba kuyinyanga yalabasikati kukuphi lapho ntabeni hambela khona lapho ntabeni bambele imihlangano yenu kanti futhi ke ngitiphi tingoni le ntabeni buke tona kule mihlangano okay manje umhlangano sobe sinawo uzabe sokhona eBryanston beauty forum sizobe sisenza i-empower works women sizobe sikhona lapha yana sihlangene abafazi abasuka mining abafazi abasuka different sectors in media spaces sonke sizobe sikhona lapho sihlangene ndawonye sisenza yona summit le so umuntu angasilandela khona athenga itikiti lakhe amatikiti akhona ku
Ticket Pro akhona naku social media platforms. Zikhona sesiphetha nje. Ungamkhuthata uthini umuntu lomsikade ukuthi athuthukise impilo yakhe? Mina ngihlala ngithi qala ngento nayo. Abantu abaningi bafuna ukuqala ama-business abo. Omunye athi anginayo capital, anginayo imali yokuqala, but mina ngizothi qala ngento nayo. If une pen ne paper, qala ubhale phansi umbono lo wakho before ufike komunye umuntu. Mangifika kuwe uzobuza ukuthi nginani esandleni. Unikeze iphepha leli ngibhale kulo. So if umele ukuthi kube khona into enkulu ezakwehlela okanye umele imali okanye umele ukuthi kufike umuntu akunikeze opportunity ngeke waqala. Qala ngento nayo. Zikhona sibona kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Lona ke mbukeli nguZikhona Ncatha losungule iBeauty with a Purpose lekuyinhlangano letimele lefaka sandla ekuthuthukiseni bantfu labasikade etindzaweni letisemaphandleni. Sinqumo samengameli welemelika Donald Trump sekukhuphula inzela yemikhicito lengena kulelave kuholele ukuthi ke lamanye emave abukela amanye emadlelo lalihlata litiko letekuthengiselana netekuqhudzelana lithi lokho kungahle kube nemthelela emnothweni welive. Bosomnotfo bathi nayo imelika ingahle ibukane nematima ngenxa yesimo sayo. Alilodwa leli ekhushulelwe neinzela yemikhicito lengena kwelemelika. ICanada ikhushulelwe nga-35%, iSwitzerland yakhushulelwa nga-39% kanti neBrazil nga-50%. Lokhu tawuhoyile ekutheni ukuthi kamete kusimama kutekuthengiselana kulamave kanti nebathengi bemelika batawuva lo mthelela. Lo ngosomnotho eMoody's Mark Zandi uthi umnotho wemelika bubonakala ungendi kahle lokuvunywe nangolabanye. Business investment has not been good in the first half of the year because many firms they don't know what's going to happen next. Leli selinelithimba elikhethekile libuke kusithatha inkampani lethikamete liphinze libuke netinye indlela ukuthi ingahanjiswa kuphi leyo mpahla lekumele ithengiswe noma etikhulu tiqinisekisile ukuthi leli lemelika asakhulumisana. We continue to engage with the US government, and it is our intention that these negotiations are continued until a point at which we are able to reach a conclusion. Majaji lemelika lelibuke tekuthengiselana nemave angaphandle lathi ngenyanga enkhwekhwethi Trump ude emandle ukuthi aphakamise kungena kwemahla emelika kepha lokho kwabuye kwaguculwa ingane yokubeketwa kwemacala njengoba yabuka netinye inhlangothi. Nasivakashela ekumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 78 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23 rand 80 cents. Li-euro libita 20 rand 66 cents. Lipula libe ngo-1 rand 22 cents. Inkomba yetabelo tonke eJSE inyukile. Igolide ibita $3,386 li-ounce, iplatinum ibita $1,331 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $66.69 umphongolo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates Abdeslam Wadow uthi ke enta tinguquko letinyenti ecenjini lelakhiwe ngoJose Riviero. Lo mqeqeshi uthi uyati ngematima beqeqesha iPirates kanti uthi ke unelithemba lekuthi naye utawuphumelela tindzebe njenga Riviero. Banyindi baqeqeshi labasetulu lebabalwa kuthi bangahle bathathe isikhundla seqeqesha iPirates kulandzela kushiya phansi kwaRiviero owadonga umqeqeshi lowakhethwa ukuthi ahole leli qembu kulandzela kuqeqesha iMaromo Gallants. Lo mqeqeshi usufuna ukuba nendlela ekuhlanganisa abadlali abasanza kufika nebadlali bekade bakhona kumakepula. These new players that came have to add something else, some more competences, and I think it's up to me to find the right balance. Njengoba iPirates iphumelele tindzebe letisihlanu kumasizini lamathathu lengcile kunyindi lokulinzelwe kulo mqeqeshi nakule season njengoba makepula asayine nabadlali lebakhalipile. I'm happy to be in Orlando Pirates and I thank them to give me the opportunity. And let's say at the end of the season what I am able to do, and
I hope to bring them with my players to be able to win title with them and to prove to everybody that I am able to reach that level. Umdlalo Pirates okuvula le season utawudlala ngemigcibelo njengoba etfana neTuli neSkhokhono United enkundleni yetemidlalo Orlando iSoweto. Asasithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Mlingani Rebecca sivuseleke na umbukelo etindaba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC1 namhla ke kulihlelo sinenhlangano yeDA kulesifundza seMpumalanga njengoba ineketa ke cishe amaviki lamabili libhodi la ka MTPA leliboyekete kuvakasha kulesifundza seMpumalanga ukuthi liyavulela tekhulu ethinzako kumacala enkohlakalo kuleli bhodi konke emaphoyisa akulelive ngetilo kwaloko sawutsingitsa kabandi indzaba yekwenyu khiqito lelive leNingizimu Afrika njengoba ke iMelika ivakalise kusike naye ke insela yakamuva yaqala kusebenza elangeni lakusasa siboleke indlebe emlalini ngo 6 kuya ku 7 kulihlelo letiphuma embiteni kumsakato ligwalagwala nzoba balehle Mlingani lisimba lakho ekhaya siba kusiboleka indlebe embukele ekhaya Akuphela dona tindzaba kuphela sikhathi asiphinze sihlangane ngalokutako kanti kusasa utawutfola tesindebele bese kusuke ebusuku balamuhla uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikhona tesixhosa ungaphuthelwa simo selitulo ngemva kwetitolo nento zakhe usuku lobuhle ngwane lomuhle ngetelational ngenaso simo selitulo kanjalo ngetelational ngenato tindzaba talo ngalo lomuhla sibukele ke sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa amahla kakhulu ke mathuba emvula mabuwa cishe kakhulukade eMpumalanga live kakhulukade sifundza eMpumalanga ikakhulukade ngale eLimpopo ngolomhlinjo ngoba lapha kuyeke la 60% kanjalo nesifundza eKwaZulu Natal elimbonye ngemafu mawungena ke la engathi enobeke inkabeni elive ngalo lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa achubeke njalo amathuba emvula lapha kuyeke la 30% kakhulukade sifundzeni la eKwaZulu Natal kanti ke limbonye ngemafu mabuwa ke sifundza leTsempumalanga live ngalo lomuhle kwehlela njalo kakhulukade ensholola Kapa ngalo lomuhle kanti ke khona naliphathu tenkungu leti abakhona ke elangeni lakusasa ekseni kanti ke sicelo lesivela kwa South African Weather Service kusihla namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mabuwa ke la tifundza leTsempumalanga live kakhulukade sifundza eMpumalanga kanjalo nesifundza ke la eLimpopo ngalo lomuhle masichubeka sibula ke mazinga eshisa kuthembe njani kakhulukade elangeni lakusasa masibuka ke lasifundza eGauteng ePretoria Broncos Sport ihle lapha ku19 likhombisa ke kuphula kulento nzawo leto kuyabanza ke Springs kanjalo naseVereeniging ngaye ke la 3 ekseni kanti ke sifundza eLimpopo nzawo lefana nabo Musina lifuthumela nga26 pholile thoko yanto etobeke etsanini ngaye 22 mabuka nzawo lefana nabo Pilapila lapha ku20 kuyabanza ke eThabazimbi njengoba lapha ku0 ekseni kepha ke liphole ngesikhathi sitanzambama kanti ke sifundza eMpumalanga nzawo lefana nabo Standerton kuyabanza ke ekseni kulento nzawo leto ngaye ke la 1 kanti ke liphole eMbombela ngaye ke la 21 mabuka nzawo lefana nabo Skukuza lihle lapha ku24 17 Khondo kanti ke ekseni ka ubekubanza sifundza kwaZulu Natal inzawo lefana nabo Vryheid umnambithi lapha ku7 ekseni kepha ke lipholile mawubanza lefana nabo nebeke ePietermaritzburg kanjalo ke naseDurban kwalo lomuhle Port Shepstone hle lapha kuyeke la 20 likhombisa ke kuphola kuleto nzawo leto kanti ke Eastern Cape nzawo lefana nabo Nxuba lapha ku19 kwanoJoli lapha ku20 mabuka kuMakhanda lapha kuyeke la 19 kanti ke lipholile kakhulukati eXonqeni kwalo muhle kanti ke sifundza iSholola Kapa nzawo lefana nabo Federal Botlen Williams lipholile kepha ke kuyoba kubanza ekseni kuleto nzawo leto mabuka nzawo lefana nabo Lensburg lapha ku3 nawubuka nabo Fort West kuyabanza kuleto nzawo leto kanti ke lipholile kanzambama ngayeke la 19 kanti ke sifundza iNorth Cape nzawo lefana nabo Sutherland kuyabanza njengoba lapha ke kuye la 0 mabwabo Uppington lapha ku21 lipholile kuleto nzawo leto kanti ke Kuruman kuyaqala kubanza ke ekseni kepha ke la liphola ngesikhathi itanzambama kanti ke sifundza ke la iFree State ngalo lomhle nzawo lefana ke la nabo Vietnam lapha ku3 kepha ke liphola nzambama mabwabo Welcome Bothaville lipholile ngayeke la 20 kanti ke Sasolburg ihleli lapha kuyeke la 17 mabuka nangaleke la ayakubo Bethlehem ngalo lomhle kanti ke sifundza iNorthwest ikakhulukade mabuka nzawo ke lefana ke la nabo Taung lapha kuyeke la 5 ekseni kanti ke mabuka nzawo lefana nabo Potchefstroom bona kale bo Rustenburg ngalo lomuhle lapha ku4 shots kuyabe kubanza kuleto nzawo leto kepha ke lipholile mabuka boMahikeng ngohlelo bo Ottosdal nabo Vomeronstad lapha kuyeke la 19 kepha kuyabe kubanza ke ekseni njengoba lapha kuyeke la ngalo lomuhle kanjalo nakubo Soizalene nakubo Bloemhof ngalo lomuhle ngakube ngikuphathele kona busuku abube lobuhle